Namar ka jengmi ka jeng yak lumar ka bala jana do menin ka sngi. Haka bagi kena skul da ki hajar ngot ke lami ki skul ki bape. Man pelong ka jeng ki asurok jong ka nang ba Imphal. Halo ka jeng sya penyap jong ki arngot ki samla puli. Additional District Magistrate jong ka District Imphal West mendaga sngi ula penjari biang ya ka curfew ka brastang na do menia ka pos saboji janmiet bat kam por lanukan kot kani ka curfew. Haka jing sisa na kaliang jong District Magistrate ula pelat ya ka curfew mendaga sngi na do ka pos San Medium Step hadu ka pos janmiet. Dan dari namar ban yada ya ka jing ya klumar ya ka jing ya breu bakin chathang ki yang kisam na kaliang jong District Magistrate ula penjari biang ya ka curfew kenang mentelakam ya ka jing ya klumar. Bat kamjur banyada ya ka jing jong ki breu bat kamjur banyada ya ki yang kisam ke bala menmi na kan diga jing ya klumar ka bala jah kanang ba Imphal na do menin ka sngi. Laban kedua ni bahin kasni ki kena skul kelami sesurok menyaki persya namar gajing syak rabor bagi syak penyap jong ki arngot ki samla puli ki bala syak rabor na dok hendu tu jong unaitung mentaga snem ane hadian pat lami ki dur bagi dur ki dar bagi kemjur ki jing tho aki social media bagi ni ki arngot ki samla puli we sundang bagi kena kan thai ki bala khanyo sam karta bagi la syak penyap aki duking atiar hakani ke jing ja kembasan fongot kena skul kila mensaw pat bon ki pat kila cuma saw malu mala hagan dikeci yaki ke plasdang daduk menen kasni.